Akaruhuro ka Seria Katungu katandukana no kurwana kandi abataka bayereka imico mibi nuko kushazugwamo kakahendera katatirwe. Police, UPDF na n'abandi bebembezi baba bariho nibereberana nagabo konka mbera yayanga nuko wabanaza kuteza akaruru kukwatogwe hakegendera. Ibintu byiza aho bwanyuma y'abataka aho kureba amapikini gashomba abantu haba batayetegerezaho kurwo mu myanya itarukushana bizera kutera akaruru kandi bo bahamubwa nk'abatari mu register. Ategeza uri umusagaro w'ikikana arakakunse abeshonga kemwe na ribiri wasanga akaruru bachamanitsa besimbire abizire kwesimba mbagera ku babebi bari mukatabo ka NRM yatari mukatabo n'umuroje ari mu register form yatari mukatabo takuchira mu kwesimba kandi cyo tureba ngo cyubira kuko umuntu yagiye kwakira form yo kwesimba nabari nana ko fayinga kwachi kwesimba register yenyine akakataba kubagamba ngo wotari ko mu gutera akaruru nakati abecyo bakwasira abantu bakabiyo mu register wakamureka abataka abantu bagaruka betombwitira aba registrar ahabwo kwitiriza mutabano wa chairman hoye simbere kuba no yateza akaruru umuntu uraseba umuteresa wa karuru abantu babuza umuntu wababoye simbere nka candidate mutabano wa wakateza akaruru abantu wayi namazina ga register kandi register kagake kara wawe bona ni cyicirizuva Katunje Ignatius urisupervisor w'akaruru ahabwa ishaka division yashobora kavuya kukarga cyane mesa abantu okwetegereza ngenderwaho abantu bakabe abantu bagira baronda kurugiro mu register kurugirana no mu kope akatabo ka nomination niba amazina gabo bagiye konga abantu bajwanzya national register ya electoral commission na leya movement hade muzengurizo kureba uriyo muhandi cyo kibine cha NRM ahawa district ya Bushenyi bareke Arkangelo yashobora bataka ngo takiriho guno mugisha ubwo kwehanditsa okutera karuru ngo hakuba bakaheza kare ngo kandi utari mu register taro kutera karuru okutera karuru hakuronda obwebembezo kuza kurondwa no teko ko ari mu register je ibakwereka bazwanu ejo werekere sebo ubujyango butajanga manya wajanga tukajimanyiri bareke yagarka yashaba abantu okugira ubucurera kandi nano kugira umutima gwihangari yabo bakatera jakaruru kehorere ni bashaba abanyakatungu kandi abanyayuganda gira umutima gwihanga okuyomba kwawe tukarije kutambere cyo kufekera tutekateka nabwo ejo kurikirizaje haza waheza kurikirizaje ecyo kubatetegerize no cyubuza tugarike mu cyo mu kutera urwari gashakwa Olivia na Sasra mu Bushenyi ahagwata ya West.